tun huna hian ram thar ve caution committee member zingami upala zar moi kom na hun kan nei le dona ama sain chi baile chi baile zona te kanin zo chawmal mol menga I ama sabera chuanin ipian le murna le chung ko chan chin te min she theng darlon piang le silian hi kania darlon chu phi 0 point na tanga veilama pen seling lam lo zo se song lama pen khianin khor ulian te is phaileng te soleng kimitlang ko khian soleng to chia hian darlon chu oma darlon pelama hian ratu te sakordai zo hun ti te oma ti chuan matlang tung lam chok kan ni inan ber ni chu ti chuan nia kan chung ko chan china hian kapa hi ro liana ani a kumriat mi kan in chaton ramin pansan to a kanu hi ching lian ni ani hi kumsumriat paru mi ni in voin thleng hian la dam pui thunga kan lom le a hian pui u nau hi pa thum kan ya mi pa pathum le mi chia pakhat ni in ke hi nau kong ber kan ya ti chuan nu pui lal par ni khiang te kan ya ani ne hianin upa min nem nge nu lu kai nei kha kan ni a ti chuan fa hi pathum kan ne ya pathian mal som na hi kan don na sa te ang wang hin kan fa te mi nga po hin mal so ti hi kan tel vek nge nge a kan fa te chu mal som zela te mal som thar te le mal som ki mi te an ne zona do le han kan le nga na zirna lamai sun hu I loman emo choi moi na te poi la dom to the khatyang ta I soilan na rim chanin ni soilan le sakma na to ni soito khan darlon lama seilian kan ne fangin polsong thleng hi darlona kazawa ti chuan zirna chunjam turin ai zo la ram thar ve ma hian kan rom luta polsong pakhat le polsong pahni higher secondary kan ti hi tunma chuan han ti ve ta mai langin pre-university PU ti ni in college a khana bet tel thina ti chuan college chu government level college school pi ko na son kasoma chuta tang chun PU le BA chu kazo ve ta ti chuan ne hu Mizoram campus ti ni lai khan economics department hi chan mari biak in bulmaya chan mari west panna khian na oma chuta chuan kazir zom ve a first semester second semester le third semester thleng kham ne hu noya kan exama zona te pon ne hu tanga siam ni result te po kan nei veka chuti rol chuanin Mizoram University lopiak chok turme ani poko wang khan ne hu noya exam a result te po nei kan ni chung khan a khai khom na tak ero kha chu Mizoram University mingin mark sheet kha kan nei thunga chu wangin ke ni batch ho sami pakhata MA zo ho University as a whole Mizoram University hinga result de masagar kan ni ome chu kan din nan yatin lomandon hanti vela chuanin soitur ka nei chi alwa chu ti ro ro chon zirna hin pathian zara katluang viava kan zir chung song hianin I hriat tur khop a thiam thei bik emo a thiam lo bik lutuk emo angkha zirtir tu te namin hriat na tur bik em chu om chung lova chu ti ro ro chuanin zirtir tu thian khatar ro chuanin min hriat ve yu chan na khan na ya chu ka attendance thatwa hi ya ka attendance hi thatwa hin zirtir tu thian khathian min mel hriat veo kan ho tu ten a college kan kal chung university kan kal chung ti vel te khan class ka kal lo hi ku chak the tham da chawan yang chu ti tak chuanin pathian ko ngai na zara class te po ka tha the official na tha te po kan ya kalom khopani ni le zona do le e zona lampang kha chi la lekha kan zir theya ang te kan zir zo ven mu khan private school ate kan han thok ve zar zara private school a hen kum so chia ka thok ka chumi nu chuanin sinut noya department pakhat presscom department presbyterian communication department tia sinut book room le sinut press na hian sinut book room lam zo ka hian sales promoter na thukin kalun ve a nuwa na ming hi assistant manager ti ni nge a ti chuan assistant manager sinut book room a kum so ka thok pum chia tin manager a sinut service board in min han kai san tir ve a ti chuan sinut press lam zo ka manager in kan ve le a ti chuan ei manager a umli
pum kan tin nikum sinot tina ro manna thar asiam ang le presscom department en that so men kan ni presscom department hi ramin rel bol na te alo tan zel wang khan en thatan lo mai poka chung te wang chuan sinot noya thok tu theu chu lupui zel anga hianin an hming te po an hachel te po hi siam rem dang se ti in keini press manager te bookroom manager te kha coordinator ti in keimani lupui ang khan sinot office lam min votanin min han vota ti chuan coordinator ti min kan han put a khan sinot office pui lam ten en po khatia han po polzel rem cha ma hria in sinot executive committee February thla thu kumin February thla thu khanin sinot press manager atang chuanin sinot office pui lama coordinator K3P lam mo phurtu tu K3P chasin min han data chu March ni som sang ni som ni panga tang khan central K3P lama K3P lama coordinator in kaunta ani zona dotlia khutlang rongbol na lama han su nu te ilang te khutlang rongbol na hian su nu ti han soi mal takan soi tu hi kan nei tam lo khop maya chiat thada te natlam ni khole ya thiang to ka kan han tel ve hi an deu maya chu ti ro chuan rum khat chu ram thar ve nga hianin nia OMA Zaipol assistant conductor ranting e joint conductor ti zo khan khata khan chuanin min han rot ve nge ya OMA general conference a kon pu te po khan kan su sai ve nge ni kan trao lai khan mo ya ni chanin ko shan lama hianin ko shan rongbol da lama khanin hita KGP chang te punya branchate biala te ko kya khan ang kami chilela nia ram thar ve hi han detaila pathian le ko khan ho le ram thar ve mi pui hrim hi pathian khongai na ka chan na man ruwa ani me pui te por tha an fel boka rongbol na te po min mang ma viava helaya an khol chan chang ti hremi lovin ve lo te kan nu wa tang lokin no panglam Sunday school zirtir tuwa te pathian ni tle rolin khom OFC kan han tia te zirtir tuwa te min han ruatin ko khan na rongbol na sang sang mo khorna min han pe noka K3P group lama te le branch lama te theng tokin thane ngai takin kan phang tokin kan han tel ve noka ko khan sai pola te kan phur thei viu boka nan ditai langin ichuan branch committee hun nenge mo chen kan nom ve nu khan OB ate rongbol puiten min han lam kai ve branch OB hi kumsom che hi kan mana tichuan assistant leader ti lo hi chu post dang son hi chu ka chel ve mana tichuan biala hian ram thar ve pastor biala in dan ma electric ve pastor bial kan di lai khan bial K3P committee hian hun mo chen chu ka tel ve mana kumsang ni som pakhata ram thar ve pastor biala lo in dan khan bial K3P khan OB khan kan han tel ve mala tichuanin kumsari chu bial K3P OB hian ka tang ve leader post ti lo hi chu adam zong hi chu ka chel kim ve bokani zona dotlia I ko twal upa an than kum che mo ang jam te ko shan upa nem he kum che ti te le khoi presbytery nge ti te I moderator ringin de he che ti te kham shi na kumsang ni so pathum khan twal upa tan than kan ni ti chu sang ni so par ka khan upa than kan ni le hem kumsang ni so par October ni kwa khan Aizawl Central Presbytery khom pui voi som pakhat na chinga veng thang ko than pia kin ani khan Reverend Bilal Haklena Presbytery moderator khan rak thar veng ko than upa tan min nem ngeta khatia upa nem ngete kan han ni ve ta ka chuan kan upa ten K3P lam hi chu chawsan to mai lang tia min ronangin kumsang ni so pasari atang khan bial K3P te ke branch K3P lam kai han te ka chu ka chawsan tan Kaushan committee mo he bial ponyanga presbytery sin theng kon ka chen phe chu ni sina khan kan chito khanga I chan vo lo chel to te mo I le chel lai mek am te pona khang te kham shi le the ko thana hi chuan
joint secretary te kan han te chain assistant secretary te po kan han ti boka kami akan kumthum kan nivea tin conference secretary kumthum kan nivea boka chu ani de mai ti chon conference committee na mo na sang sang an yang chi engem mo te chu kan han nivea no no boka ma conference voice committee ate chuan bial lama hian bial Sunday school hian assistant secretary le secretary ka kumthum ve ve kan nia e keini hun lai khan bial Sunday school secretary hi kumthum drama ni lai khan ya drama nun ber kan ni ta nge nge ya kan so no khan bial Sunday school secretary drama hi kumni zel ti ta nge nge message ula me kai fro na tangin tin bial shum shuma chuanin bial secretary junior le senior ti mai langin akha kalau ni ve to boka chung pe pa ba chon standing committee kan hong ve te le engemo ti ve akha ni de mai lam pu ya chuan bi la chon tin presbytery hian soi tur hak kan la nei lawan ya kan la no pang boka standing committee a tram khat kan han tel ve ti lo kha chu presbytery bo pa khan chuan mal ta na se em tur kan nei lem lo wa sinot lama han tia khan nia ni chin kan han soi ta bang khan i kan ai zon na te po ti tai la kan ni tin na thone sinot noi ni tho bo ko wangin han soi kop nok nok te po mai theya le bokina sam ni song paru atanga song pakwa chung khan sinot pension and provident fund board anti PPF board hian member committee member kan ni ve a chuan chumi kum chun jom chuan sam ni song pakwa tang som ni pakhat chawa khanin PPF board a thochun secretary in Omzeya ti chuan sam ni som ni pakhat atanga som ni pali theng khan press com board presbyterian communication board kan ti hian kan ni tin rong bol na kan ni nai na ken tel ani vel bokawa khan i board ex officio member committee member ni sa an khan kan han ong ve boka ti chuan tun din huna hian kan soi hlong khan sinot noya hian coordinator pariat meka chung singa coordinator pakhat kan han ni ve ta ka chuan coordinator ten rang an chel an siam remna KTP in charge turin coordinator in charge KTP kan han oma amino puina kan hrethiam na na chuanin hemi coordinator in charge KTP hi central KTP general secretary mo phorna kingtel halan ni wangin central KTP general secretary kan ni me ina mani chu kumin marsin so atang khan ka chel tani zona top lam kan hai to do na bible chang du ber le la ai du ber tham che them bible chang du ber han tia chuan rombung ria chang som thum pakhat le som thum pa ni mo chung thua chuan enge kan soyang le pathian kan lama tran chuan tu nge min do theyang ama fa pa nge po zu lova kan za aya petu chuan thil zong po thonin min tel lovang em ni ti hian ni mhring hian har sanna te mangan na te le hrom han to chang te kan nei ve fo boka chunga chuanin pathian hi kan lama atanga ni ti kan hriat na hian chuan min ti hadam ve le zel mai boka chu tiang deuh chuanin mihring ina kan du zong te tha kan ti zong ang te hi chu kan tan hian alo tha kher lova chu kan rin pathian hian a hre chiang khop maya chu wangin kan chunga thleng kan neyang to hian rum oina na saka pathian in min pe kati thina he chang mang hian he bung mang hian in achan chu kan mamo zong thatu in ato kan thatna tur to min pe ni ti hriat na tang khan chuan eng kim mai kha lung oina kan ni to khan min thlen thina wangin he thu rong bung riat cha som thum pakhat le som thum pakhat thu hi ka du viawa la du ber han ti chung cha ma chuan hei kan hun ton dan na zirze yan la du bi lo sang ve ya chu ti ro le ro chuan in pani pathum ri ron chang ve reng om chu zali somana Christian labo number zali somana lalpa i thu ang ni zer ro se ti te tin zali som sari pasari na ni tin ka ngai che ti hi ani hei han ti ve khang lang tai langin ni tin ka ngai che ti la hi asap la le lin na chuan I need the every hour ti ni
mizo trong lo mo chon dar ka tinin ka ngai che tina te poni the o me ama ro chu la pho tu ten thu kum sa ni wangin kan mizo la lam tur mil a aselebul mil tura an lo pho thei hi a lo mum khopa he thua po hianin ni tin ka ngai che tia hianin pathian ing lai po ma mo tu ngai tu kan ni sia sang chiang em thowa e an le ni na tiktok lo ti na lam ai mai kan soi tum tak zo chu pathian hi ing lai po mo kan ni wangin he la kan sak cha te le kan sak kher lo po ka ril ro rong lan chang pon ni tin mai ni lo ta ka tin po ni lo second tin minute tin hian ka ngai che ti hi ka ril ro hin lan da na ni ngeng he a chu wangin he la hi ka du em maya tin Christian la po na mi la ril ro om vereng kan nei bo ka chu one in Christ and mizo trongan le lin thiam tak mai le moi tak mai an sak ka lo me lalpa imal som na wangin ti la hi hei hi ka du khop mai a bi ka tin chang thum na ken ka ril ro hi a he le zuala ka ril ro han ka vong vereng ani so na to bera kan kal to do na golden jubilee pal hiani ko shan puiti ne na tu cha du me ni nia hei kan ko thani na golden jubilee kan han thleng tamai hi pathian hroina le mal som na en kol na kan don ani ti chiang lenga chu ba ka chon kan mi ma sa ten an thena le thiam na te ui lo le ren hau lo vin thane mai ta ka lo thora ani ti chiang khop maya an ni fa po hian lom thu kan sei ma sa a ti chuan an ni thane mai na pia lama voin thlenga ko than num ta ka choi tu ko than foi tu te le ko than pui zong zong te ne na po hian lom thu hi mo se da pathian wang ve kan ni a chung te chon ril ro ne khop maya ei ke ni hi kan van ni big zia hi han tharila atom khopin ka ria a soi to khan he hun phave lo ngi ma za volume to oma ke ni chon chu hun ro pui tak mai chu kan han chang me kan ni a chu wangin he golden jubilee program kan han chho ze da tura ko pathian he na long thu soi chunga thane mai le tai ma taka i he program hi lo ho thin theina thok klang tai langin tin he golden jubilee kan lom me kan program hian alom zo lama po ke mania nu ma tha ani thei na tura thin lung taka he hun hi pathian ne na mo turin ka du sak em a hei mi hring na hian kum som nga hi chu than tin to pui tin to kan ni tura ni to ti hian ai soi thei na rin ama chu tiang dam che chuanin kan ko than ko kum som nga zet kan lo ni to a kum som nga hi a toi hau lo ni rei fu ani chu wangin ko than pui thing zia nei thei tura in pot sai zela pui ko than pui thing zia ni lo nga kan ngai ke mania omte awani chon chu te po chu paya ko than pui thing ta chu ta che ko than pui thing kum som nga ra kai to nun anga nung chho thei je to poyan ani pot sai la at om mange tin ka som pa ho kani kum na hu chatak mi pe golden jubilee te dam ta mi nan thin pui turin du sang nan han se